avuye muri Burkina Faso, akaba yasezeranye nawe uyu munsi. Mu gusezerana kwabo rero ntabwo bashatse ko bija hanze cyangwa se amashusho n'amafoto n'amavideo afatwa, kuko uyu munsi ngo igihe bagiye gusezerana kabisa hari hariho umutekano udasanzwe, mu buryo nta muntu n'umwe wigeze afata video cyangwa se ngo afate ifoto. Ni ibintu byabaye kuri uyu munsi, ariko bibera ahantu hafite sekirite nyinshi, hafite umutekano kabisa utagurukingana, kubera ko ntabwo bashakaga kubishyira muri public, ntabwo bashakaga ko bimenyekana. Muraho neza, turabasoje mwese aho muherereye, twizere ko mumeze neza. Natwe tumeze neza, turakomeye, ni amahoro, turashima Imana. Uyu munsi kabisa breaking news, mwabonye ko hashushe kabisa. Uyu munsi dufite amakuru. Mwabonye ko Vestine kuva mu itsinda rya Vestine and Dorcas yasezeranye. Uyu munsi akaba yasezeranye, agasezerana n'umugabo witwa Idrissa wo kuva muri Burkina Faso, none ni Bangladesh ndakurahiye. Dorcas rero ukorana na Vestine mu itsinda ryabo, umukuru ari we Vestine, yasezeranye mu murenge uyu munsi. Vestine rero mwamenye cyangwa se twamenye mu itsinda ryabo na murumuna wiwe Dorcas mu ndirimbo zigiye zitandukanye. Indirimbo yabo ya mbere baririmbye indirimbo yitwa Nahawe Ijambo, bararirimba ngo Sibayari, bararirimba ngo Simpagarara, bararirimba ngo Ihema, ku musaraba. Baririmbye indirimbo nyinshi, abantu murabibuka, murabazi. Rero uyu munsi Vestine akaba yasezeranye n'umugabo we n'umuhungu uva muri Burkina Faso, aho uwo muhungu benshi bavuga ko yari mwarimu wiwe wamwigishaga imibare, mate. Bakavuga ko yari mwarimu wiwe, ariho bamenyaniye, ariho bahuriye, bikaza kuviramo nyine urukundo. Uyu munsi rero bakaba basezeranye ku mugabo n'umugore. Abantu benshi niho bari kwibaza ati se byagenze gute kugira ngo ibi bintu babigire privacy cyangwa se babigire prive, tibashire amashusho hanze yabo. Murabizi ko iri tsinda rifite label ibareberera mu muziki wabo, MIE niyo bareberera inyungu zabo. Ubwo nyine ntabwo bahisemwo kugaragaza uko byagiye bigenda, ariko icyambere ni amakuru. Icyambere nuko twamenya amakuru yuko basezeranye ko bagiye kubana nk'umugabo n'umugore. Ikindi kandi uwo muhungu bakavuga ko ari umuhegwe kabisa, umuhungu uvuye muri Burkina Faso. Urumva mwebwe ata neza ko ntamenya imva rigiye gusa nka Bangladesh. Ni ukuri Burkina Faso, murumva nyine uwo muhungu kabisa ngo afite agatubutse, bigakekwa ko yaba nyine ari umukire, yaba ari umuhegwe cyane, kuko bari abana nabo murabona nyine ntabwo bapfa kuri ahantu haciriritse. Ubwo yararebye nyine aratohoza, abona harakwiriye, abona ari ngombwa. Rero amakuru tugenda dukora hirya no hino nuko uwo mugabo Idrissa, niko yitwa, tunasuhuza abantu bitwa ba Idrissa mwese, ngo afite imyaka 42, aho bikekwa ko cyangwa se aho bivugwa ko arusha Vestine imyaka 20. Ibaze, ariko ni byiza kweri, nukuzamwita grandpa cyangwa yanko.
umuntu ukurusha imyaka 20 yakubyara kabisa. Rero bikaba bivugwa ko uwo muhungu afite imyaka 42 aba mu gihugu cya Burkina Faso, akaba yasezeranye uyu munsi na Vestine Ishimwe uririmba muri cyangwa se ukorera muri Vestine and Dorcas. Nyine nimba ari timu, ni nka timu kuko murabizi bavukana na Dorcas. Yes, rero nuko amakuru ameze y'uyu munsi kabisa. Byagiye bicicikana ku mbuga nyinshi, byagiye ahantu henshi, avuga ati why not abantu banje tabaheza update, why not tababwira ibiri guca ku mbuga kugira ngo namwe mumenye amakuru yuko uyu munsi Ishimwe Vestine uva mu itsinda rya Vestine and Dorcas yasezeranye mu murenge k'umugore, agasezerana n'uwitwa Idris w'imyaka 42. Ubwo rero guhera uyu munsi nawe yagiye mu gitabo ca leta c'abashakanye cyangwa se c'abubakanye. Mu mategeko ubwo ni umugore, ntabwo akiri umukobwa. Rero niyo mpamvu twavuze ngo reka tubaheza amakuru ku gihe kabisa, muyakurikirana gishushe atarabaho ivumbi, akiri motomoto kabisa. Turagenda tubagezaho n'ibindi. Umuhungu avuye muri Burkina Faso, akaba yasezeranye nawe uyu munsi. Mu gusezerana kwabo rero ntabwo bashatse ko bija hanze cyangwa se amashusho n'amafoto n'amavideo afatwa, kuko uyu munsi ngo igihe bagiye gusezerana kabisa hari hariho umutekano udasanzwe, mu buryo nta muntu n'umwe wigeze afata video cyangwa se ngo afate ifoto. Ni ibintu byabaye kuri uyu munsi, ariko bibera ahantu hafite sekirite nyinshi, hafite umutekano kabisa utagurukingana, kubera ko ntabwo bashakaga kubishira muri public, ntabwo bashakaga ko bimenyekana. Niyo mpamvu abantu benshi bari kugenda nyine bakoresha amajwi, kubera ko nta muntu n'umwe wari wemerewe gufata audio. Rero mu by'ukuri ku bantu mwese mwabonye inkuru, turishimye, dushimishijwe nuko umuririmbyi wacu dukunda cyane Vestine yakoze umurenge cyangwa se agiye kubaka. Turabyishimiye, ntawe utobyishimira. Umubyeyi wese ubonye umwana wiwe ageze kuri iki kiringo, mugani w'abarundi, cyo kubaka, ni byiza cyane, nta muntu bitashimisha. Rero tukaba tumwifurije kuzagira urugo rwiza, azabyare hungu na kobwa, azagira umugisha, azatunganirwe, azahigwe muri byose. Rero bantu banje, dukomeze dushigikirane muri byose, mukomeze mudushigikire, mudusapotinge muri byose, mubane natwe mu by'ukuri kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza. Rero abadukurikiranye mwakoze cyane kubana natwe, nakagaruka. Thank you so much.